Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka arpulai terik mentau naitung arajarkat kendai. Kakasi Hills Autonomous District Council kalas dangi ke dorbar liur ke balai sengilenter banyatai halor ki babon kiman ki bawanra nakaliang sensyar kumjo nakaliang persya. Hakani kasni sedang jongani ke dorbar kawai ni kimat balai keren kadai halor ke pang ke baidai bat ke jing jongi nong ram jongkani ke rilum khasi hakaba anda kilawan kit iki marap jongki hayodo kimat cibon ke jing namar ke jingsim kabu ki nong khejor hayodo ki baknyat pat ke dor jongki marap. Ya kani ke benta labu jingkeli dau MDC jong ke Milliam constituency na ke seng kongres ubak Roni V Lingdo persya yau executive member bakmi yak na trade ubak Roni Lingdo ulabu jingkeli ke liang sensyar bakadon jingtip na halor kani balada ke tepru ke senjam bakan shem bat persange sisendon ya kani ke jingsim kabu kinok haye jor hayodo ya kinong rem untuk melakukan unfair practice untuk YouTube. Ya, tindakan jumi di bawah naklen sebab menolak ya tindakan Mariam di bandi YouTube. Kemudian pembunuhan orang di steps kita stop section practice. Apa maksud di section itu kita di steps. Kemudian negotiate. Apa sebenarnya yang kita syakir dan nomor ini di nomor Mariam di YouTube. Ustaz Mansa nakalian ka executive committee rasmukia ba bidai kini. Amar ba kini ke issue ka Islam ka issue ka mai yang lain ka Islam ka bajian ko bagi nomor jumi Iju bersnow cukup dijunam tampaknya ya ke hima yang cukup mengulir dan tujuh jadi pemuda council. Dan negara juga executive committee ada bersyukur dari berkini jika kita mengerti jumi dulu kalau syukur kita umno berlah Wengo jadi macam kalau kemingkong dia nakalian jom kinomor kawan dia Isno dia kena kecil hamil council executive committee kemingkong nakalian council nampak ban jadul kami batu jadi Wengo dia kena kecil kemingkong executive committee atau komiti berdepan baik akan bidai bat kini kecilnya jadi kita kata komiti on farmer issue yudo speaker lain kalau notify akan apply ke kendal kalau klik komiti deputy siang dalam Juni we must scale. Pada dia mula notify dengan komiti, tanpa ada license, agaknya juga dengan komiti, kalau khawat ya ke komiti kalau mengkau ya scale kerana menteri kita lain corporate approach akan kendai. But agaknya komiti kalau milayo sim mengkau isu kalau isi kerana di lapan yang report, saya jom kedma, ada bidai bat jin persan, jom kedma, lagi ni report balik. Dan agaknya yang saya kedma, menrap report, kata kalau kum ke hukum, kaba notify bat pencari hantai hilang hantai itu. Kata itu, aku trik jom September kesenam. Setelah semasa dengan persno jaga nikah hukum jomsil nambah kejikan sah. Kedua acting skill milim kerai panjai kerana tu jule mana
sana usna. Penkenal yang kemarin wanra yang nomrak anti juku. Dia kinu yo ko cuma boleh. Nomte itu control dia empat ko ini berkriya. Kalau penseli dia berbuat itu kemarin. Namun dia kamu ko ini kriya kia. Bangsa nanti dia kata. Inu persya hukum kata kita hukum kaba ilmu report kita terbentak kontrol kita kecil kebetulan ya tentu kita bilang juru dia baru ketika report ilmu juga lima ke komiti kita kalau beri approval ada kendar kalau bantuan semuanya jadi keju hukum nama lagi bertolong agenda bantuan semuanya disanjur besar beginu di jujur kita sebut des terus ne syariah dan stasiun masa dia menjadi apa baru ini pada kalian yang dinungrak agak cengilang jom kadal formal Julian lawan untuk office jom ke council jadi bah kalian jom ke executive committee siang yang mengau yang besar lalu dia akan dikenjuk di akan saya di dan kita lalu ini jemput saya ini boleh kaimau tangguh itu bah ini ikut komiti kita menjadi tolong bah ikut yang meeting kerpan agak komiti grup yang ada kumta kesemangat Allah ilakhat yang ada meeting sekawai kap yang sekian agak jenis dalam rangka kinomialam contoh format dunia sibuk Julai ajar kat dia bagi lapan snow right to the committee the committee mulai memberi peraturan ajar kendar kinomra lenggar di nongyalam contoh dari format dunia bila pedian penterikan kumba nama tiba kedai kerai kemudian pada ni lah penterikan peraturan kumba dia kata sah kalian jomka executive committee dan nek committee kamsun national type kadang kuat nanti di dalam mulai baru jom kini isu selama kepala tujian dari bilang nanti itu kemudian susu yang kicing sisa luar kini kerana ke committee ke hot sakawai kicing hilang dan lap kicing sisa baru kata kalau nen aku akhir Julai kendai dekat komiti yang usia bat ya bat dia mina jo manusia yang di komiti lah yang dihabiskan Iran jom komiti berada bat lain grup streamline susu baru install jom macam ide bantu dah install nombor ringkat bertulisir berkreat scale juga hima pada kata ini kenapa begitu jual dengan kedai bandung besar kemudian itu streamline dalam duit mustahil masa jadi kita tempat tu tidak kuat nanti susu kita dalam the committee mengenai sendiri kegerak bantu wake up the committee kata kalau jadi middleman kata nomor apa hantai yang dilam hantai juga dan kemudian demokrat di dalam segi middleman teknan menurut susu yang ditenrai baru komiti kelai bangkat saya meeting scale ada jingin dalam buat middleman kita kata ke hukum executive committee bersama Chief Minister
na kerja simkia ini jika apa nongrak itu jualan program boleh bawa itu sih. Semua orang mengatakan ada seperti itulah bentuknya. Dia departemen legal methodology untuk dilakukan pilihan. Jika ada property di penting dilakukan pilihan mustahil. Jika kami semua nampak semua dia berbatai. Tetapi nomor bisa let yang Indonesia syukur semua ini. Matente usia undang itu menteri kita undang itu jenuh ni boleh itu jingga. Kan semua kadang undang kalau intersel apa yogo dan yang kini pun yo. Kalau nomor itu bisa dapat tidak boleh ujar marah yang itu kita bersyukur. Ia nomor itu buat baru buat kerja semua ni kita baru kerja peniwa kita kesian kita kerja. Dengan semua ada loh, orang itu orang yang departemen legal methodology, mana mereka untuk yang berkenaan, orang yang cinta itu syukur itu mereka lah bersyukur. Nombor itu sesuatu yang terkebut siapa yang berhenti, ini itu jadi win nomor, masa. Ulet ini, kalau satu kawan dapat ulet dia belum tidur. Gambar teacher, dalam teacher itu perenjaki yang nyautai waktu teacher kemarin. So, bagaimana apa sih tahu yang kita beri mungkin dia. Kita tiba apa yang mencari tip, isi kan tip, barangnya dan dunia dan dah sampai pada mereka ambil cuma tu kami sebab di macam. Yang perhat untuk usut nomor sini. Terus saya semua beli isu tolong siapa? Kuat pakai isi. Masuk ke dalam bayar energi baterai juga kisian, masuk ke simkia ini, bagi nomor ini misalnya bagi siapa bagi kita di middleman. Kalau ada supplementary mission dengan negara berkembang, kalau kita jenajah yang ada eksekutif komite negara bentar clear, negara jika uji negara penduduk hidup kental ay balak pun sidom jadi hidup juga siapa tu dia berada di sini itu antai itu jadi lah itu dan masa dia ini negara yang juga eksekutif komite eksemen negara bentar nama bah kali komite itu katanya yang buat itu ada di dalam mana benar dia di itu amal katanya orang berada di syukur selamba mana kita sekamlah karena benar komite isu angka mustahil ada di dalam ser kalau yang bagi kondisi lah clear di bawah dan mana-mana pada lek kam handung lek ngah warga itu percaya di bawah kalau kalian jom kali ke komiti kali keren kejadian ini dirubah masuk ya di nomor itu agar berkenaan tujuan pada itu jadi kalian jom sekian jom lima मार्ग करते कि देखिए यो स्केल फिर स्केल जो लेना वो तो कंक्रीट है ये थाना पे जो ये कसर जो हम पे ना करता किनु की चीज जो की नंबर किनु जो बंदे कनु कुछ तो नहीं ये कता करते के बाद वनरा ने चाय Sakawai pat kamat ke balai keren hakani ke sengisdang jong ke dorbar liur jong ke KHADC kedai ru alor ke pang ke baidai bat ke jing penjat ki klau ki betam da ke bepom pathar ki dieng ki badai ki klau jong ke district council UMDC ke yang persya HKHADC uba Roni Willingdo ula bo jingkli ye uba Victor Rani ubalong executive member bakmi yakatnat ki kam klau jong ke KHADC ubala bo jingkli ba ayu kani katnat kalale ban khangla de ka jing pom pathari ki dieng na ki klau ki betap ki baha apo ka jing pa jingkmi jong ka district council check that about the provisions of relevant act
the rules. Paragraph 38, Section 2 of the Constitution of India, the Government Act of the District Council of United Khasi Jantia Hills Autonomous District Council, the United Khasi Jantia Hills Autonomous District Management and Control of Forest Act 1958. The control of government rules of the Section 4 of the United Khasi Hills Autonomous District Management and Control of Forest Act 1958. The municipal act that the United Khasi Hills Autonomous District Management and Control of Forest Rules 1960. The municipal act that the rules from the Section 2 sir don't have the section about higher agenda forest area for jurisdiction of the council. Section 3 Municipal Act about the classification of forests. Classify forest private forest, allowing smart, protected forest, white forest, the management and control classified. Section the restriction on the felling of trees. Section applied all powers to regulate felling of trees, etc. The executive committee regulate deforestation dan the working scheme order the Supreme Court under KHDC still in progress. The general instructions are that is aim with the Sabra that United Khasi Jantia Hills Autonomous District Management and Control of Forest Act 1958, Section 4, 5 and 7 and subsection 2732 of Rule 1960. It states that as per the above section and subsection, no felling of trees should be carried out from any of the forest areas under the jurisdiction of the council without prior permission from the office of the Forest Department KHDC. Our national sir created an awareness program corridor from the forest instruction with the staff from the forest more vigil, how the patrolling, the checking, how the respective ranges, the beats, down yada, like illegal felling and transportation, like a timber, under the jurisdiction of the council. Jadi kami nak tolong jom kita pun kita bukan kawan kami di Kabupaten bukan umur umur umbanyu umba. Sebenarnya kini kita yang sangat
But Mr. Chairman sir, nakwa ang mga sa kapilya ng Jinde Trumbiru, magkani area. Kate nado losotun, lumparin, malki, delphin, lightball, umpunay, ramiti, rakundor, mawinay, pangakay, sato, mungkin. But ang taga Jinde Trumbiru, kani ka British law ang scheme kama ay na PhD yakasor ang source na katulong belegri. Dahil nakwa ang kampanya yang nagkakaisi, pasoba, panamaka, kanuban ng scheme, panpasya, panpanek, panpansa, yang kita lakukan. Pasusi, palawin, yun, kita sa Chairman Sir, bahangkay ako, kapahal, akani ka tsaka, bunchulo, dahil mamulin ang mga tao, kataga, resort. Jadi kemudian terdapat tinggi dari apa resort. Kenapa untuk pakai isi Chairman Sir? Dari manusia, jika berada tahu betul, jika berada di terung, manusia kino kecintau, baliknya berkerja betul. Namun, masa Chairman Sir manusia, mereka hidup di rumah ini betul. Mereka dosa, orang tua yang susu bukan, mereka semua mereka orang tu isi, menciptakan dia, jika mereka menaik di dia, kalau sesuatu formula isi, working plan, kalau anda bisa kita. Anda semua orang isi menciptakan dia, orang boleh kita memperbaiki dia, environmental issue, mereka bisa jauh lebih. Maka akan buat kita mengambil pada isi menciptakan dia dalam sesuatu. Adalah jinsyukian yang Prime Minister ini, Sri Narendra Modi Pradhan, Nabudani catchment areas. Itu projek kebanyakan Arab, tapi tentu yang Minister of State, Mabul Studio, dari Environment Forest, Wakula. Pada ini bahawa mengenai DPR report hadir kesamaan pada 10 Ogos. Terima kasih. Dan ada New York ada scheme ini namanya dengan central government dan kepada yang ada program yang menyiapkan untuk area Kashmir area sementara kita di Jakarta pengajar kita yang kuat bahkan air tertulis nama negasi Indonesia dari Asia. Hakani kasni sedang jong ni ka dorbar lior jong ka HEDC lawan ra ro yaki katto ka nikibel bakan top yaka Khasi Autonomous District Council chairmen and deputy chairmen and member of the executive committee salaries and allowance 11 amendment bill 2019 kumjo yaka Khasi Autonomous District Council leader of opposition salaries and allowance 3rd amendment bill 2019 nangta saka Khasi Autonomous District Council members salaries and allowance 9 amendment bill 2019 bat ka waipat kadai ka Khasi Autonomous District Council appointment of judicial officers magistrate and service rules 2019 Ini